Thokozani bogogo, Thokozani Makhihla, ukhuluma uDokotela Umayeni insizwa kaMguni. Namhlanje bogogo nabomkhulu angihambi ngedwa kodwa ngiphethe nayi indoda lana-ke. Lesi-ke njengoba nazi nonke-ke isigubhu-ke, kodwa-ke ziyahluka-ke bogogo nabomkhulu. Into ekumele sikuqonde-ke phezu kwalesi simo lesi ukuthi isigubhu akukona ukuthwala, kodwa-ke isimo sokulekelela, amandla ongenawo. Angithi bogogo nabomkhulu. So namhlanje-ke ngizojula nje ngithi ukunicaphunela kancane ngokuhluka kwazo iy'gubhu bogogo nabomkhulu. Lesi engisiphethe lana kumina kahle kahle isigubhu sokudonsa. So kakhulu ngisithandela abantu mhlawumbe abanamabhizinisi noma abantu abasebenza ngabantu, mhlawumbe abantu abadayisa umzimba nje, noma-ke abantu-ke abanamathraga-ke, uyabona nje abakhulu emkhandleni wabo. So ngiyathanda ukuthi babe naso lesi sigubhu lesi ukuthi sizoyenza izinto yenzeke, siphinde futhi sigijimise isimo sezinto, uyabona. Bese kuyayenzeka-ke ukuthi noma ukhuluma uzwakale ngenxa yaso lesi sigubhu sisodwa nje bogogo nabomkhulu. So-ke siqhubeke-ke njalo njengoba bengisho ukuthi ziyahluka-ke ley'gubhu nabantu abadala, ziyahluka. Khona esenhlanhla, khona esokuletha, siyaletha nje, siletha yonke into, siyaletha. Khona esokuthi sivike, uyabona, siyakuvikela, sivikele iy'nto zakho, sihambe nawe nje, uyabona. Leso-ke siqondene nabantu-ke abazokutshela ukuthi hheyi mkhulu, mhlawumbe nginamabhizinisi, ngiyafunwa-ke manje, noma-ke hheyi ngifunwa phansi phezulu, hheyi ngilandela ibhamu noma nje izinto ezimbi, yabona nje. Yakhona-ke ukuthi ikuvikele ezitheni, ikuvikele kuma-spiritual attacks, ikuvikele nje ey'ntweni ey'ningi, uyabona. Bese kuba khona-ke esinye nje sokuthi hhayi, lesi-ke esesithunywa-ke manje, mhlawumbe usebenza ngedloti, uyabona, usufuna ukubhula-ke manje, ubhula into evakalayo, uthi noma uhleli nje esigodlweni umuntu umuza asesegedini ukuthi hhayi cha, uze ngani. Naso-ke leso ngiyasithaka-ke bogogo nabomkhulu. Bese-ke ama-price-ke awafani-ke, kodwa-ke inhloso yesigubhu ukuthi silekelele umsebenzi wakho noma silekelele lento osuke uyifuna ngaleso sikhathi. Nakhona-ke isigubhu siya ngey'dalwa zakho bogogo nabomkhulu. Abantu abadala nabavuma ukuthi usisebenzise isigubhu, ingakhathi-ke sizokuyenzela sikunikeze isigubhu-ke bogogo nabomkhulu. Kodwa abantu badala nabangavumi, sekuzoba isimo sokuthi-ke uyashweleza, uyayicela-ke lento baze bavume, uyabona bogogo nabomkhulu. Kodwa-ke isigubhu siyasebenza, iy'mpawu ziningi, siyasebenza nje, senza okuningi, ziyahluka-ke njengoba ngishilo. Bese-ke phinde futhi kube ney'thwalo-ke eziza njengesigubhu, uyabona. Kodwa-ke akusona isigubhu kodwa kusuke sekuyisithwalo-ke mhlawumbe esimeni sokuthwala ngedlozi, noma ukuthwala ngumuntu, noma ukuthwala ngabantu, noma ukuthwala ngey'thunzi zabantu, nje okuningi okuqondene nesimo sesithwalo kuyafika njengesigubhu. Kodwa-ke lesi asinabungozi bogogo nabomkhulu, ekumele sikwazi-ke yikona lokho okwanamhlanje. Nawusifuna-ke isigubhu uzongishayela ucingo ku-0735381402 bese ngibone-ke ukuthi mina nawe siyilungisa kanjani. Thokozani.